Da će velika nagrada Belgije, 12. utrka sezone i prva nakon preduge ljetne stanke, biti spektakularna, vjerovali smo i uoči starta, ponajviše zbog startnog grida. Button prvi, do njega Kobayashi, pa Raikkonen, Perez, Alonso. 7. startna pozicija za Hamiltona, 8. za Grosjeana, 10. za Vettela, 12. za Webera, 13. za Schumachera trebali su dati samo dodatni začin utrci. No na startu je vjerojatno prerano krenuo Pastor Maldonado. Ipak on nije krivac za golemi sudar koji je slijedio u prvom zavoju. Dodir Grosjeana i Hamiltona katapultirao je bolide i usput počistio Pereza i Alonsa. Ni Kobayashi nije prošao neokrznuto. Odmah je izašao safety car, a lom su najbolje iskoristili vozači Force Indije. Hülkenberg se probio na drugo mjesto iza Buttona, a Di Resta na peto iza Raikkonena i Schumachera. Već u petom krugu definitivno je stao i Maldonado. I danas smo vidjeli fantastične obračune. Vettel, koji je prvi krug završio na 10. mjestu, skidao je redom suparnike odličnim potezima na šikani autobusna stanica. Webera, Senu pa i Schumachera, s kojim se zamalo sudario u 20. krugu. Još opušteni od odmora, u boksu su se u 16. krugu sudarili Kovalainen i Kartikeyan. Potez utrke za vašeg reportera dogodio se u 32. krugu, kada je Kimi Raikkonen prestigao Michaela Schumachera kroz zavoj Eau Rouge. Button i Vettel iskoristili su maksimalno strategiju jednog prolaska kroz bokseve i sačuvali su prednost do kraja. Za Buttona ovo je 14. pobjeda u karijeri u 50. nastupu za McLaren, nakon Australije druga ove sezone. Vettel je bio drugi, Raikkonen treći, slijede Hülkenberg, Massa, Weber, Schumacher je 7. u svojoj 300. Grand Prix utrci, a bodove su osvojili još i Vergne, Ricciardo i Di Resta. Alonso je ostao na 164 boda, Vettel sada ima 140, a Weber 132. Red Bull vodi u poretku konstruktora ispred McLarena i Lotusa. Već za tjedan dana slijede nova uzbuđenja na ultrabrzoj Monci.